Usa naman nga truck nga nagde-deliver ng mga sliding windows iton Bumaliskad dito para na Samar. Pasagbuntahe Arlene Gabon para itong detalye hindi nga report. Bumaliskad ini nga usa nga truck haligidan kalsada didto barangay Kampo 1 Bungtuhan para na Samar didahan Miyerkulesan kulup. Hinungdanhan aksidente an Madalunot nga kalsada nga durot han sa gunson nga pag-inuran tungod na liwathan pagsulodhan La Niña. Basehan mga nakakita ha aksidente, ang nasabi nga truck in ginagamit pag-deliver hin mga sliding windows. Waray naman may nahisumat nga may naawat ha aksidente. Tungodhan mahinay naman nga responde igin panawagan hin usa nga concerned citizen ha usa nga Facebook post an himtanghan driver nga waray lang nga rani kundi inagantos inihin minor injury do sagdo mga drivers nga maging ikmat ngan maghirot hapag mamaniho agud makalikay ha anuman nga mga aksidente ha kadalanan. Paran balita nga waray gindadapigan balansingan ugo pa kamatuoran Maria Arlene Gabon, Eastern Visayas Journal. Balita National, Department of Health